ekigambo ekyokuba nti ndinoonya mukazi kyo nakikukoba era abasoga bankola aye nkaali kubona muntu alina mutindo gwenenda Uganda wange okisaaga eno wafuna kalina waidamu entondo abakasi oyenda mutindo ki badako gweboneraku nga noonya oyo omuntu ali mu birooto byange byona era Katonda nsobira kalikola ku muntu osaako asobola oyo baba waife Katonda asobola bomunoonya n'omunyweza owangula ali mulala alina obuyinza Katonda asobola bomunoonya n'omunyweza owangula tumwesiga tuwanguzenga Katonda asobola bomunoonya n'omunyweza owangula abasiraamu sola tudinyweze Katonda asobola bomunoonya n'omunyweza owangula abakirisitu okujjangayo okusaba Katonda asobola bomunoonya n'omunyweza owangula kyabe ekyokola kubanga oli kwa Wai Media kituyizaamu amaanyi okuba nga otugoberera era saba yakaba kali kusubscribinga please go ahead and subscribe iwe omuyaka bambi tomala gabona mbuzi ife bambi n'olumukawo tokusaba wali ojja ali ekigambo subscribe okonewo kigambo subscribe kiri kujja kuidawo era kino kinaba kikolaga nti onabo tweyunzeeko nzija zidi osigira owife busidi mubikade tuwerabirako nankadi notification bell akada okakoneko kakuyamba nti buli mbozi yetu takubambi oba omukwabo abagifuna nga nkali kweyongerayo iwe ngolina ebizibu ebikusumbuwa ebyawaka Haji Kigundo musomi wa dua aba bitundu bya mukono Katosi Road osobola okumukoona ku 0708 mukaga 00 bisatwabiri na ndala ngolina ebizibu byonna ebikusumbuwa ebyekinansi bambi Haji Kigundo ali mu bitundu bye mukono omukono akawo Katosi Road inamba y'essimu eri ku screen 0708 mukaga 00 bisatu abiri mwemu lero nge muli kumbana ndiseko kuwano owa muganda wange bambi tuwayewaye kuku Mulinda Ronald eyakola ekitakweka mutitizi bambi nagezaako okutuukiriza bambi ebiroto byo nga ono yazimba kalina wabula nga yazimba kalina yaisubi Mulinda Ronald akuva mu buto weyalinga atambula ku mubibuga nga Iganga Idinda bambi yegombanga amakalina ngabona kalina era ina yakati oboli awo walikula n'abamu kwembavu yena alizimba ku kalina weyakula mu kubambi tiyasobola kufuna busobozi bwa kusobola kuzimba kalina nga dabo na mu bibuga edafula 5 nga bakolesa muchanga na matafali biki yasala watika koleyo kalina bambi eyeitaka era nga aserekera isubi era nga yatata ku n'emiti nga misambya n'ebintu ebindi era wano twoida wano bambi tolaga ku mbozi ye era nga tukide bulungi nti oluvainuma olw'okulaga emboozi tukitegere ku nti abantu bangi babe baidanga wano okuida okwerera kalina era nga n'abandi baida bafuna ku magezi n'ekintu ekindi kiri nti twava wano nga Loladi atkoyata anoonya mukazi mulungi yanata mu kalina abeeyo empewe bafuwenga nga bali eyo bombi beyagala bali abulamu ayi tutusegano oluvena lwa myaka ng'ebiri anga akali kutamu mukazi so tutwidi abo bakazi bafuna tiba na bisanizo byayenda so nekitulesegano bambi tuwayeko konaye baba kyalo kikobachi ekyalo kirungi ino kizira buzibu mwe bali kweyagala twayagaye nali wano nalaga kalina ensi yona bakubona n'abantu abandi basabanga namba nakanti amuje buswikira bambi omwami oyo yaba so oluvena olw'okulaga emboozi yo omulundi ogwasoka nga weewayo wazimba kalina yeisubi n'eitaka embeera yali eta ku kyalo kuno oba oliawo embeera nali munene nnyo nga buli gambita ndi oti president nga ninze nakikola era mpuliriramu emirembe nnyo era mu biseera ebitali byala nsuubira nti nja kuva kuba kukyusa netiwaka ekiri nti nali kwana logo kati esaawa eno singa yakyuka nsuubira mu biseera ebitali byala okwira ku digito so tokuba abantu bakubona mu kyalo eno yonka mu trading centers demo abanga niwo ojja mayiga mu town bakuba ati noyo baba nga buli gentuuka nja okutuuka nti ati muno wa kalina baba mubagayiga abantu amu nga ndi munene akati mugego wa kalina
era so nga tukali kweyongerayo bambi olikuja kutokobera ku ni ku bantu abaida wano atali okumulundi ogwo so kutokobera ku kifaani ekaine eno wagizimba otya kalina naye abita mu process kamala ino okutuuka mu kifo ekyo ekyebanga ekola ki erimu ate awo nalinga nkaali kwongerebwako kufuna bukugu aye kati saawa eno ndina sikiru nene ino okuzimba ekintu ekyo kituusa ku mulembe osana okuzimba eyefule eina buti era neyeina libaawo kasitamba ni matiri yamala okay so tukobere kuku eno wakolesa material ki matiriyo mwalimu emiti n'ekisooka n'emisumaali n'eitaka era eyo yaliroko ekati nsuubira mu biseera ebitali byalala okwira ku digito nga enkobi sade oli kumalamu amaani olikola zena odinga zana egomba kusula ku mukalina wa igulu eyo odinga tube egomba omubeeyo bambi nimutukubira ku jambo nimutuyuga kwa amaadi nimutufuda kwena amatata negetugoye nga muli wa igulu eyo zena negomba era ebyo oli kukoba zena nindiraga nongotere we yafulo eina zena nkutwala ku kuwantira wokwa ofa wena wesuire ku mukalina so buti oli kusonda sonda mu kumani osobola okukitandika ku kino ngawo nekyo baba nga kyokobi era amaani ku budget yange mbuzaako katono ino okutuukana ekintu kyendi kwetaaga so eno kalina yoli kwendeyo okuzimba oli kwenda kuzimba kalina bunene ki era mu budget yeri etya yoli kwenda obunene tidi na kuinongola otegere kikyendi kukoba ayenga ndi kukakasa luvannyuma lwa katono ino oida kuira mwene webonere ku ekyo kyemba ndikola ki ndi kuinongola budget yo yakasente kaimeka kawateekateeka oba oli awo kuluno eyaloko yandyako akasente kadiri aye kuluno nsuubiranga naaba mu mitwalo 10 nenda mitwalo 10 emitwalo ediwerawera kuku nikyemba ndikutegeeza ozimba ekintu kyakabi nga kikirija ino ebyo nebigambo byoli kumuwulira tukajja maiso n'emboozi ya Ronald bambi mulinda eyagema akati nga buti erina libalwidino mu bitundu ebyebusoga n'ebitundu ebindi ebyeiwanga ng'ono yatuukiriza ebirooto bye bambi nga ayenda okusula ku mukalina wabula ye yazimba kalina yaisubi nga yakolesa itaka yaje yatema emiti mu nsiko emisambya yaje yasika naisubi yeda yazimba akayumba ke nga kalungi no nako mukwida wano nga enumba eno wakubuti ono nya mukazi oyenda kugitamu omukazi ki abakazi abasuga tebakukolera ekigambo ekyokuba nti ndinoonya mukazi kyo nakikukoba era abasuga bankola aye nkaali kubona muntu alina mutindo gwenenda Uganda wage okisaaga eno wafuna kalina waidamu entondo abakazi oyenda mutindo ki wadde akugweboneraku nga anoonya oyo omuntu ali mu birooto byange byona era Katonda nsuubirako alikola ku muntu osaaku so tukobera kuku oyenda yasoma oyenda muzungu ensi eneyenda basoma niye ataba nga ti muzungu nga anaategeera kikyekoba ng'atuukana n'omutindo kuva saawa eno kati ndi serebu ngebanako bati oyo mukagundi nga mu butuufu afaanana nga nze yendi ng'afaanana kalina ng'afaanana kalina ng'ate kabiri tiyanala kuba gansi era yekiba kidaata kwetaagisa omutendeka gangulu babaayo batya era kyona ekibanga n'omutindo gwaida obitamu kyona ndakimukolera nga nfunye oyo gwenooni osobola okufuna omukazi aye nga yana irambira yakusula wansi nga bimusumbuwa yoli kwenda abe nga idi emberedde okusula ku waigulu nga tibimumena nekyo kyene so then yesobola okuba nga ojja kufuna omuntu engera yasula ku mukalina otaba nga oli kwenda baana babaloodi nti era omuloodi afuna namuloodi munyi samunanga kalina ibanga buti oli waniike era Katonda yaba yakuga neyeyaga enuma ezaala so aidi ku TV kwe tuli abagala bangi bali kutubona era eriyo n'abazira basaada ngabeera kuba ati obalo nadi asobola okundikiriza naidana awo tweda twafumba twazaala abaana
So bono osobola okubaikiriza kayita abanga ine ebisaanizo byoyenda. Awo yogeire ensonga. Oyenda nga yasoma Ekisooka. ate ekindi. Ekyokubiri nga kale taboneka bubi mu bantu ng'omuntu ganamulinga kwanakoba ati mukaserebu bubi. Kali nange ekutaire mu entondo abantu bali kwendo n'abafuna iwe. Ndafuna kuba Katonda eriyo yantegekerera sena nchidi aliyo yali kumbona nga achidinganiza obu nga najjo sula ku mukali nomu oli mansa. Kali bambi wobeeyo nga olina ebisaanizo kalina yino yawa oli kujibona kalina yaife yino yawa tulikwenda jasi wa mukazi aida abemu aye nga wowulire ayenda omuntu atuuka n'omutindo gwali kwenda tali kwenda bano bakazi ba kifufu yana tawanonga kaye ekyalo kingi kalina tasobola kuba mukalina so ayenda abo ababa kuko ni mukalina so wobeeyo ng'olina ebisaanizo bambi osobola okumbita kwako ti osigira yaziyede bambi kuba Ronald ntinze nsobola okukikola nsobola okubagaitaganya gano mwajja ku musaayi kisada kiba kisobola okuba nga kiramu kino mwatandikira awo bufumbo so Ronald akatusale Katonda ida kufuna omukazi gwoyenda ow'ebirooto bye wanakola iwulire lyo eri okuzimba kalina nawira kunti abantu batandika okwidagano ni baani abo era kyekyabaletanga wano Era n'omulimu bampa gwa inginiya era ekyo nkidino sawa eno neryalo nalirijja kunva ku mindete bwa inginiya kasoba na bisaanizo ebyo ebisobola ozimba kalina nsobola okikokolera nga tuteesiisa bakutaka kulina lya inginiya yesebo lyotasomerera tyasomerera ekitone era kyona Katonda nakyo nsuubira nasomera mu musaayi bitibwa bidda bito so bana abaidanga no baida akolanga baida akobaki oluvera lokulaga story mbwa abantu baida no nga tibawagano twenda kubona mwene kalina eno biche bibaleta wano okusooka baida akakasa nakutegeera kituufu ebyo bye baakoba bituufu oba ayo olubagamu kwedakiika 2-3 mutuufu yena yamana nti asada wano tikujobisa mawulire ni kwagaawo era yena yayenda akituukiriza ekyo kyabo ino wange kijewuwe abenga takaida kunsumbuga eno kumugamo wadakiika abenga kiche kububwe so baide n'okwebuuza ku wakikolota wazimba otya kukakasana kunebuuza nekibaleeta obaga amagezi go kubwerere amagezi tibagagaba batyo era wojjayo omusawo ng'oyenda bulezi akusunira ku buto naye takulaga kiti ekiri nti ekiti ninze oba onenda oba oyenda akuzimbira osooka kunsitula mema ofuse wa beeyi kintu kino ng'oli kukita ku level yindi ebintu bida bigereke kuva wa Katonda ona asoboka iwe era ndasoboka eri ekitasoboka mu nsi ya Mungu aziza kitasoboka olowooza okuba muliranwa wa Katonda kiba kyanga beti kyanga ati naawo tukutegeerawo nani muliranwa wa Katonda buti ninze iwe kyo tokidinga nsula wangulu ndi muliranwa wa Katonda akukabiri mbeitika idi imwe oba omusembeero oli kumpi naye sala dange divitamu mangu era buli kyenenda nga njejosawo ekiri nti ewange eri yaisinzizo olufa kamira wangulu eyo nti Mungu ntaasa onkolera ensonga gindi neegi tiga bitana kudido nga tifunie kyenenda awo baneiba nze ni Katonda tukolagana kyokuba ife abasula wansi Katonda ali okuwulira ebyo ife imwe ababeera waigulu woba nikyo saba Katonda oba oli kumpi naye era kyowena okidi omuntu ng'oli neiba wa muntu tasooka kwemulugunyako olukulinga kwati ni neiba ebibyo bibitawo mangu so talingayo ovuire mu kyalo gundi ojatuuka jasooka kubuuza niiwani osooka kwenyongola aye nga nze neiba tisobola akolaki kumbuuza bibuuzo bifaanana bityo ambi tukajja maiso n'emboozi ya Ronald neiba wa Katonda oba oli eyo ng'osaba Katonda yenga bambi tibituukirira Katonda takwanukula asobola okuba nga omuliko okuwala naye eri abasada Katonda byayamba nga bamusemberako kumpi ono yazimba kalina kitegeeza nti ali kumpi ni Katonda so osobola okwida owe yakuwa omukisa wajja ku kalina ye wasabirawo Katonda
tomana asobola okuwira mangu bambi byomusaba byakwanukula onadi ali wano ayi buti yafuka serebo ku kyalo bambi olwa kalina eyaisubi kalina eyaitaka eyazimba ti kyangu kuba ifo otambula ddala ebitundu bino ebyebusoga ti kyangu kwagana kalina nga dino abantu babiti ati bizibu ayi mwino okusoka yatukoba ati oba yatamukodi zitijali bamitwalo 3 ebindi yakolesa amaani ge so obulamu buli butya waigulu eyo bulamu bungi nnyo ekisooka okwoinogo amaadi yegagwa totegeera nga gagwire era ekikumanisa nga gagwire isoodo ganso eyo towulira amaadi nga gagwera nga muli mu kalina eyo towulira mukuwala kutola kuwulira obutonerera tomana gageze ekire atakiswisa wena tikuswisa ndi kukobera mazima gene era obogakana wena idofuneyo olunaku lulala ndeswe mu kalina okakase pedimu abantu mukakasanga mu bweineko so uti woba omwola otabirooto ki abasula mu makalina mubana birooto ki kuba ifo oluisi abasula wansi olota bintu bityo abandi balota kunaala ku buliri imwe aba mu kalina waigulu mulota birooto kimwe nti era n'ebirooto kisinziira nsula y'oli kolaki y'oli kusula buli wosula galungi kitegeeza nti n'ebirooto by'ogyoloota binaaba birungi era wosula agakalangufu agabi n'ebirooto bijja kuida biki birungi ansayo ekyo ku kibuuzo ky'ombuuziza ebirooto biba birungi byereere so ayinze kyenkebuuza abaana bakyala ab'okukyalo lwaki tobaga mukisa bano kuba ne ku kyalo kwene kuno ku buswikira kuliko abaana bayenda okwida okusula mu kalina omwo lwaki ofa yekubala ino abalina ofa ku mitindo tukodi benda babenga balina ebisalinzo byoyenda biki aba kuno lwaki tobaga mukisa obu oli awo notanga kumwegesa bwegese biki byoyenda anti kigambo omukazi ekintu kimutamu buto kyoyenda kigambo mutindo nikye tusookeireko baba bakolaki bazira gwenoonya oyo omuntu owenkulu ojja ku mulimu osaba omulimu nibakoba ati leeta application iyo omuntu nagiringa muyolisaba omulimu nabona nga byayenda tobituukirira iwe tatawaana niwe kakubambu ate njakwegesa ate nakudina abanoonya emirimu abagaba emirimu benda experience kyokuba ti omuntu wabanga tatuukanaza bisanzizo byali kwenda takumalira bwire era ekyo tadaganga tadaganga zira wano mulimu gwendida kundabiriranga bambi tukajja amaiso ne Mulinda Ronald so ku ngeri kalina yetumwisamu erina lyo mwigomba yana bakutegeera oliwo okunentekateeka okwesimbawo ku kifo ekyamaani mwigombola muno oba ku kyalo nze ebyobufuzi tiyenda bisumbula nze Katonda yampa obufuzi bwange ng'omuntu kabiri kale tikanooni ebyo awo tiyenda ayegamba nga nsabye akalulu bakampa so iwe nakoma okuba nong'okoba oti oli kuna ebirooto ebindi nti Katonda wokula n'ofuna ssente oyenda wena okuzimba ku kalina dire dene ngado bona mbebu bugebyo ebirooto bikalimu oba buti ebirooto byesibirana ku daitaka ngoyongera kujasi wa flow ogazire wa kintu anti nakyo mukusooka kyenkukobi dine daitaka ni dende sana logo ekiri nti digito nedena abankozeki ndizeeku so abantu abayenda okusula ku waigulu mukalina ngeno ayi nga bambe bakitya nti kizibu oba kumagezi ki bali okubanji bali kutubona nga begomba bona benda basule ku mukalina wanse emisajja gibasumbuwa biki bagezesa emikisa gyaiwe ezira kitasoboka ng'osazeewo omuntu era buli kyosaba Katonda alwa yakwanukula bagezeeko so ate omuntu waidde eno ngali kwenda omwegesa akasente kaba ka beeyi ino tikaba ka beeyi naye tuba tuteesiisa kisinziira oyenda saizi ki ate leero nisikirwa engeri yeyeyongera oida twamiitinga amagezi butigeyongeyo n'amaanyi bino n'amaani ng'obwongo bwefumba tibutyama kale nali kwanalogo kati saawa eno ndi ku digito
Okay, so tuwenako ku abakulembeza baida abakulembeze nga bavaayo nga bayambako ku abantu be bakiikira naddala baba bavuleyo n'enteekanga dino kuba tiicyangu kuba watu tumula n'erina lya constituency eri mu kalina eno oluvannyuma lw'okulaga amawulire eriyo ku abakulembeze abaida nti oba benda kubona ku by'oli kukola oba oli abakuteemuku ku amaanyi tibonanga kuwala mulala aye nga mbaaniriza okwida ndiwo baida ku ndagaano. Yes sir. Okay. So oboolyawo eyandiyenze okulagaaniibwe obuyambi kye bweyandiyenze okwongera mu kaweefube gwono obwokola ebintu nga bino okutuukiriza ebirooto bye byoyenda omuntu agaba obuyambi nga niye mu mutima gwe aba n'obuyambi bwe nga bw'ataakolaki bw'anaakuwa kale nze nnaniriza obuyambi obwo bwonna bwonna oba obuli mu kika tisalewo nti nenda kiti aye woba nga ndulini kyosobola woba nga okidi nga kiviire ku ntobo ya mutima gwo nti ngawo nakimpa kinaaba kikinanongerako nzira nakyo obuzibu era nkyaniriza. Okay. So nga tumaliikiriza ebirooto byo ng'oli muto byali byakukula wena osule ku mukalina era ozimba ku kalina bweti kalina yino ogisulamu era wazimba tukobe nti oli musanufu olw'ebirooto byo byatuukirira oba obona ngeri yekikayendeba oba ekikabulamu? Okusooka ndi musanufu kuba kyatuukirira aye era nenda kyeyongereko nje munvo mweno ndire kuyo omutindo ogundi. Okay. So bambi kodi ngeri ekyonkoba ekindi aye nga ndikwenda kukuleka ojje maiso n'okola bambi emirimu gyo. So imwe abakalina tukuba jokoni buti aba oba kukalina eno teba ku jokoni kato tulimbonanga buti woba ofunye omukazi ow'okufumbira afumbira wa kuba watawale waigulu wale mbonanga esigiri esobola okwokya isubi ekalina yaya woba ofunye omukazi afumbira wa jokoni ebaawa jokoni ekyo kyogeireko nzeka ekalina yange ya Afrodite tekindobera kutaaku ganse oba nfumbireeyo era ganse mbamenti okolaki ofumbira kuba obulamu obuli gangulu tosobola kubutaamu mwosi oba sigiri obulamu bw'amaani mpewo y'amaani nga bwoyisa muyayo oliwulira mbu obulamu obuli ayo nakulala weda kumpaku kw'omukisa ndidde ku kukyalo kuno nsuleyo okwo ku busule kati sibwe saawe n'olikyali wange lwona lwoyenda nga baboida era we n'olivaaku woliba n'entegeka nibyenenda tolijja waabwo okukuzimbira. Okay, so mumbeera naye olimu butiiwe ngeno mu kyalo eba yabatiisatiisa abantu obwire iyo basobola okwida bakutiisatiisa naddala ng'osozoba mu kalina ng'oli waigulu eyo okekengera ebintu yabyo nebyo bati nga nze ebyo mbityakoki onaniina onankolaki era iwe woba byombu ekisooka ekirungi kyakalina kyoba weegaza balogo ngaabo tidimbu nkukuni mbubiku ebintu moduloti neeyo oba obibinze mu bulamu bwo nga tibikaira n'ebiso bimera mu nnumba tibisobola kuniina ze niwondo ky'omuliro oba odagire buki bwerere kuba kangulu eyaya nga neirira gansi tokera wakunkyo kubona oti omusaada yali ekisooka kalina kufuule kutaku security ngaiwe mwene eza muntu kasobola kutuukiza kuki obulabe. So yanga byenkobye so buti mumbeera eno iwoka atyambo bano ba poliisi baidya kugema biki ng'oli mu kalina eyo tosobola kubadaaza kugema abana bayitira obulezi tebasobola wala lunaku lulala okikola otya kuba bataidiye nja kubita nfulumira kale ekiri nti akonkona mwene yakooga yagolola wajja mu kalina eya wansi ojja waigulu wabaida waigulu naira gansi kale bambi tijja kusiika gano bambi nenze tuwayemu ku n'omwami Mulinda Ronald olwa kino kyeyakola ekyokuzimba kalina eyogeza abantu ku kyalo oluvannyuma lw'okulaga emboozi ye abantu baida ku kyalo kuno
bati ndigo ebyalo okuva ye baba yona okwide ne mayuge era mbitunde ebyo basukira bambi okwidana okumubonako okusaka ku magezi n'ebintu ebindi okuwomerwa ku so nga wulire nga ayogera byaba wire nebyo obanga wena olina ekiroto kyo ekintu ekikuli mutima tokusaba bambi otakityamira bambi gezaako okubona nga okituukiriza ndi yazidi osigira abakali ku subscribe, please go ahead and subscribe, like and share our videos.